با ابتکار کمیته رشد سیاحی و کارخانه واحد دولتی مرکز اطلاعاتی خدمت‌رسانی‌های سیاحی با اشتراک نمایندگان وسایل اخبار عامه، مسئولین وزارت و اداره‌های جمهوری، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ختلان، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، شهر دوشنبه، مشاوران بین‌المللی در ساحه سیاحی و دایره سیاحی طبق خطسر سیاحی دوشنبه، سنگوار، لخش، تاجیک‌آباد، رشت، نورآباد، دوشنبه، پرستو راه اندازی گردید. یادآور می‌شیم که بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی مرکز اطلاعاتی خدمت‌رسانی‌های سیاحی در سمت افزون گردانیدن شمول مکان‌های سیاحی و با وجود آوردن امکانات ضروری جهت قبول سیاحان داخلی و خارجی برنامه‌ها تهیه نموده، چاره‌های ضروری اندیشیده ایستادند. پرستور نمایندگان وسایل اخبار عامه از ناحیه سنگوار آغاز یافت. در اینجا مهمانان با هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و جمع‌آوری حاصل کشاورزان شناسایی پیدا کردند. سنگوار یک از منطقه‌های زیباترین مملکت بوده. دقت هر بیننده را با منظره‌های جالب و یادگاری‌های تاریخی به خود جلب می‌نماید. اقلیم، طبیعت، هوای تازه کوهسار، چشمه‌های شفاف دیار برای تشکیل آسایشگاه‌های طبابتی، اکوتوریسم سطح جمهوری و بین‌المللی موافق میباشد. رشد سیاحی میتواند به پیشرفت اقتصادات ناحیه و تامین شماره زیادی ساکنان آن با جای کار مساعدت کند. بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با دستگیری رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سنگوار در راه افت لبیجر سنگوار، انفراساختار سیاحی سریراهی از جمله صحبتکده‌ها و تمثیله حیوانات نادری که در منطقه سنگوار سکونت میکنند بنیاد کرده شده است که دل هر بیننده را به اختیار تسخیر میسازد. بالاخره ما رسیدیم به موضع تاریخی و فرهنگی برخ ولی واقع در ناحیه سنگوار و واقعا هم این موضع تاریخی به یک از مکان‌های زیبا تبدیل داده شده است و با تشبث به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این موضع از نوسازی گردیده است و همساله صدها نفر سیاحان داخلی و خارجی و اینجا تشریف می‌آورند و این رسالت ما خبرنگاران است که باز هم برای رشد ساحه سیاحی سهم گذاریم و این مکان‌های زیبای وطن را هرچی بیشتر به جهانیان معرفی کنیم و تا توانیم در جلب شماره سیاحان سهم خود را گذاشته باشیم. باید ذکر کرد که سنگوار ناحیه اگراری بوده. چرواداری و باغپروری، پرورش زنبوری اصل، کارتوشکا و دیگر نمود زراعتکاری بخش‌های اساسی ساحه کشاورزی و تامین کننده درآمد اهالی ناحیه میباشد. اگروسیاحی در تاجیکستان هنوز شکل نو و معاصر سیاحی بوده. توجه به آن افزوده است زیرا میوه‌های شهدبار و از لحاظ اکولوژی تازه تاجیکستان از جمله انگور، شفتالو، زردالو، گیلاس، سیب، ناب و جمع‌آوری آنها به واسطه در باغ‌ها، سبزیجات تر و تازه، محصولات پولیزی، میوه خشک، عسل بالذات‌ترین، افشوره میوه و سبزیجات و دیگر محصولات از لحاظ اکولوژی تازه زمینه رشد سیاحی کشاورزی یا اگروسیاحی به شمار می‌روند. مینادوری خود و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سنگوار با کمیته رشد سیاحی میرسانم چونکه چنین خطسیرهای سیاحی تشکیل نمودند. زیاده از 60 نفر جوانان و مهمانان بیرون از کشورمون از ناحیه سنگوار دیدن نمودند. امکانیت‌های سیاحی موقت شناس شدند. ناحیه برای قبول نمودن سیاحان بسیار امکانیت‌های خوبم دارند. در ناحیه 7 مهمانخانه‌های زمانوی هستند. منظره‌های دلنشین ناحیه سنگوار سیاحان داخلی و خارجی را به خود جلب نموده. رشد این ساحه برای ساکنان این ناحیه کوهستان جایهای نوی کاری تأسیس می‌گردند و تجارت صاحبکاران و بانوانی که به هنرهای مردمی مشغولند رشد می‌یابد. در ناحیه مرکز عمل می‌کند و در آنجا هنرهای مردمی از طرف مرکزی کانسالونی که در ناحیه تشکیل کرده است با دختران بیکار و دخترانی که آنها میخوان هنرهای قدیمی را اسکات کنند کارها برده شدند و قسم زیادی دختران علاقه هنرهای
مردمی را اسقاط کردن و امروز میتونید که در نمایشگاه عیان است که همه این محصول دستی دختران ناحیه سنگور هستند که آنها را هم از کهنسالان آموختند هم از حسابی مرکزی که در ناحیه فعالیت دارد. در حدود ناحیه زیاده از 32 موضع‌های زیارتگاه‌ها موجود است. یکی از این زیارتگاه‌ها مزار حضرت برخی سرمست ولی میباشد که همساله بر این موضع زیاده از 1000 نفر سیاحان داخلی و خارجی برای دیدن از این موضع به ناحیه تشریف می‌آورند. غیر از این در حدود ناحیه حوض و سودا و حوض کبود واقع هستند که یک موضع‌های زیبای کوهستان به نظر می‌رسد. در این موضع‌ها همه ساله مردم برای دمگیری و برای سیاحت تشریف می‌آورند. ناحیه سنگوار همچون ناحیه کشاورزی و ناحیه سیاحی به حساب می‌رود، چون که موضع‌های ناحیه موضع‌های دیدنی باب و برای سیاحی مناسب میباشند. در حدود ناحیه دو تا شرکت سیاحی، شرکت پامیرپیکس و شکار شرق با قید گرفته شده است که همه ساله به واسطه این شرکت ها مهمانان زیاد برای تماشای این موضع ها به ناحیه تشریف می‌آورند. غیر از این در ناحیه موضع های هستند که زیاده از 200 چشمه و آب‌های شفابخش موجود است که در بعضی این چشمه ها مردم برای طبابت نیز تشریف می‌آورند. ناحیه عموما ناحیه سیاحی بوده، رشد ناحیه به سیاحی وابستگی زیست دارد. با در نظر داشت اقلیم مساعد، طبیعت، هوای تازه کوهسار، چشمه‌های شفاف در ناحیه سنگوار، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سنگوار جهت تأسیس خط‌سرهای نوی سیاحی و فراهمسازی امکانات باز هم بهتری خدمت‌رسانی به سیاحان داخلی و خارجی فعالیت نظررس دارند. در روز دومی سفر خود به ناحیه‌های منطقه رشت، اشتراکچیان خط‌سر سیاحی دوشنبه سنگوار لخش تاجیک‌آباد رشت نورآباد دوشنبه به ناحیه تاجیک‌آباد تشریف آوردند. در ناحیه تاجیک‌آباد جهت حفظ و ترغیب و تشویق هنرهای قدیمی ملت تاجیک توجه خاصه ظاهر می‌گردد و آموزش آن به نسل آینده در سطح ضروری برآمده مانده شده است. به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سال‌های رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه انفراستراکچور زمانوی بنیاد گردیده است. مورد بهره برداری قرار گرفتن مرکزهای معاصر خدمت‌رسانی از جمله باغ فرهنگ و فراغتی، باغ پرچم و مهمانخانه‌های زمانوی در تطبیق و عملی شوی برنامه‌های دولتی عاید بر رشد ساحه سیاحی مساعدت می‌نماید و در تامین ساکنان با جای کار دائمی زمینه می‌گذارد. باغداری در ناحیه تاجیک‌آباد طی سال‌های صاحب استقلالی مملکت در دایره برنامه‌های دولتی رشد ساحه باغ و تاک‌پروری پیشرفت نموده است و این می‌تواند بر رشد ساحه اگروتوریسم یا سیاحی کشاورزی در ناحیه تاجیک‌آباد مساعدت نماید. ناحیه تاجیک‌آباد خیلی امکانیت‌های سیاحی هست. فقط در موضع بلندکوه من موضع گوگردان است که آبش برای سلامتی بسیار مفید است، مخصوصا برای کسلی‌های پوست و جای‌های موضع‌های بسیار نقص برای بودوباش روزانه برای سیاح‌ها هستند. در قسمت بالای منکو که در یک مورد 3 فصل دیدن ممکن است، هم زمستان و تابستان و بهار. ما تا امروز سامانه رسمی سیاحی را به راه ماندگی هستیم. معلومات ها پر در مخزن سامانه سیاحی هستند، می توانند سیاح‌های داخلی خارجی از اون پر را استفاده کنند. میدان باغ‌های اینتنسیوی باشد در ناحیه با 5.2 هکتار برابر گردیده است.
дар ноҳияи тоҷикобод мавзеъҳои зиёди дорои гулу гиёҳҳои шифобахш ва барои парвариши занбур мусоид мавҷуд мебошад. ҳоло дар ноҳия 5932 оилаи занбур парвариш карда мешавад ки соли равон ҳаҷми истеҳсоли асал дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 33 тоннаро ташкил додааст. иштирокчиёни хатсари сайёҳӣ Душанбе, Сангвор, Лахш, Тоҷикобод, Рашт, Нуробод, Душанбе дар идомаи сафари худ ба ноҳияҳои минтақаи Рашт ба ноҳияи Лахш сафар намуда дар маркази ноҳия аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои сокинон бозӣ намуданд. Дар ин ҷо намунаи ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, маҳсулоти нонӣ ва дар маҷмӯъ маҳсули дасти ҳунармандон ва дастовардҳои сокинони шаҳраку 9 деҳаи ноҳияи Лахш намоиш дода шуд. Дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Лахш ҷиҳати расидан ба нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ дар соҳаи саноат, соҳибшуғл намудани сокинон, махсусан занону духтарони хонанишин бо ҷойи кори мувофиқ, рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва эҳёи ҳунарҳои қадимаи мардумӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардид ва имрӯз натиҷаҳо дар ҳама бахшҳо назаррас мебошанд. Дар намоишгоҳ ба меҳмонон асосан намунаи зиёди ҳунарҳои мардумӣ аз қабили ҳунари гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, чӯбтарошӣ, кулолгарӣ, кандакорӣ, оҳангарӣ, маҳсулоти нонӣ ба монанди кулчаю фатир бо андозаҳои гуногун, шириниҳо, чапотӣ, самбуса ва чанд намуд хӯрокҳои миллӣ ки ба мардуми ин ноҳияи дурдасти Тоҷикистон хос мебошад, муаррифӣ гардид. Дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Лахш ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, ҷалби ҷавонон ба ҳунарҳои қадима ки аз давраҳои пеш то ба имрӯз нигоҳ дошта мешавад, тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шудааст. Дар ноҳия дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои ҳифз ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, санъати миллӣ, фарҳангу анъанаҳои хоси миллати тоҷик, муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ, марказҳои омӯзиши касбу ҳунар, коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ ва нуқтаҳои намоиш ва фурӯши ҳунарҳои мардумӣ бунёд гардид ки бо ин восита шароити кору хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтар ва даҳон нафар бо ҷойи кор таъмин шуданд. Дар намоишгоҳ ҳамзамон сару либоси миллӣ аз қабили чакан, атласу адрас ва имкониятҳои сайёҳии ноҳия муаррифӣ гардид. Давоми солҳои 2019-2021 ҷиҳати рушди соҳаи туризм, махсусан туризми кӯҳнавардӣ ва ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба мавзеъҳои зебою нотакрори ноҳияи Лахш иншооти зиёди хизматрасонӣ бунёд гардид ки имрӯз аз чунин шароити мусоид сайёҳон истифода мебаранд. дар ноҳияи Лахш меҳмонон аз рафти ҷамъоварии ҳосили картошка дар заминҳои ноҳия бевосита шинос шуданд. Ба меҳмонон иттилоъ доданд ки соли гузашта дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Лахш дар майдони 8,000 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронда шудааст ки дар муқоиса ба солҳои аввали истиқлол қариб 1400 гектар зиёд мебошад. Маҳз дар натиҷаи ба аҳолии ноҳия тақсим намудани 1450 гектар замин, аз ҷумла 1150 гектар заминҳои обӣ, ҳамчун заминҳои ёрирасони шахсӣ, яъне заминҳои президентӣ, хоҷагиҳои ноҳия ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. Бояд гуфт ки картошкапарварӣ ва боғдорӣ самтҳои асосии соҳаи кишоварзии ноҳияи Лахш буда дар таъминоти бозори истеъмолии кишвар бо картошка ва меваи тару тоза, инчунин таҳкими иқтидори содиротии мамлакат ва бо шуғли доимӣ таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад. Ноҳияи Лахш барои рушди сайёҳӣ, кишоварзӣ ё худ агротуризм басо созгор аст. тоҷикистони биҳиштосои мо биҳишти рӯи замин аст. воқеан ҳамчунин аст. меваҳои шаҳрборе ки Тоҷикистон дорад, назирашро дар ҷаҳон намебинем ва меваҳои шаҳрбори кишвари мо дар бозори ҷаҳонӣ аз маъруфияти зиёд бархурдор аст. маҳз ҳаминро ба инобат гирифта роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш ба соҳаи боғу токпарварӣ диққати махсуси худро равона карданд ва сол то сол майдони боғҳои мевадиҳанда дар ноҳияи Лахш
زیاد کرده می شود. در قطار دیگر شهر نوحیه‌های جمهوری ناحیه لخش نسبت رشد ساحه سیاحی امکانات‌های خیلی زیاد داشته. در مورد استفاده بردن این امکانات‌ها در دوام سال‌های آینده می‌توان شماره زیادی سیاحان خارجی را از دولت‌های گوناگون جهان جلب نمود. آنچه که شما در اینجا می‌بینید این باغ‌های بهشت‌آسا برای شما شاید برای استقامت کنندگان وادی رشت و منطقه لخش ناحیه لخش جمهوری تاجیکستان شاید این چیزی نباشد، در نظر شما ننماید، ولی برای آنهایی که بیرون از جمهوری هستند، برای خارجیان این در حقیقت هم یک جنت می باشد. مثلا در دولت‌های خلیج، مثلا اساساً دولت‌های عرب که در آنجا نه سبزی‌ها و بگیم که آب هم خیلی کم است، وقتی که از این گونه دولت‌ها شما به تاجیکستان می‌بینید و این زیبایی‌ها رو می‌بینید، در حقیقت هم مفتون این طبیعت می‌گردید. جمهوری تاجیکستان مثل که ما می‌دانیم خیلی مردمی مهمان دوست دارد و شما همچون یک دولت می‌توانید به سیاحان طبیعت خود را، آب‌هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند و همه آن زیبایی‌هایی که در اینجا ما می‌بینیم پیشنهاد نمایید. از سال 2010 این جانب همسالات در یکجایی با شورای رشد توریسم تشکیل و برگزاری اکسپدیسیون بین‌المللی کوهنوردی برای فتح قلعه اسماعیل سامانی داید کرده می شود. سال 2016 در اکسپدیسیون ذکر گردیده 158 نفر کوهنورد از 16 مملکت جهان شرکت نموده. سال 2017 باشد زیاده از 94 نفر سیاحان از 15 مملکت جهان در اکسپدیسیون کوهنوردی که توسط حدود ناحیه صورت گرفت اشتراک نمودند. اینچنین بخشیده به اعلان گردیدن سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، تاریخ اکسپدیسیون مذکور 125 نفر کوهنورد از 25 مملکت جهان به اکسپدیسیون بین‌المللی کوهنوردی برای فتح قلعه اسماعیل سامانی تشریف آوردند. قید کردن به مورد است که اکسپدیسیون مذکور توسط ناحیه لخش صورت گرفته. سیاحان خارجی طول 2-3 روز در مرکز ناحیه بود و باش نموده، سپس طریق چرخبار برای فتح قلعه اسماعیل سامانی سفربر می‌گردند. با مقصد مساعدت بر رشد سیاحی جهت بنیاد مهمانخانه‌ها، آشخانه‌ها و دیگر ساختار ضروری باید ذکر نمود که عین حال در ناحیه 6 عدد مهمانخانه که در عموم 162 جای خواب برای مهمانان و سیاحان میباشد فعالیت دارند. بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه 4 شرکت سیاحی فعالیت مینماید. در مسافه 26 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه موضع طبابتی تندیخل جایگیر است که حرارت آن 96 درجه را تشکیل داده با آب شفابخشش در تمام جمهوری و بیرون از آن مشهور میباشد که به مردم خدمت رسانیده ایستاده است. موضع تندیقل زیبا و دلفریب بوده، در منظره بسیار افسانوی جایگیر شده، دقت صدها سیاحان خارجی و داخلی را به خود جلب می‌نماید. در دهه جلانده جماعت دهات سرخاب در بلندی زیاده از 3000 متر از سطح بحر حوض کبود در مساحت 45 هکتار جایگیر بوده، از دیگر حوض‌ها با خصوصیت‌های به خود خاص به کلی فرق می‌نماید. در حدود این ناحیه همچنین یادگاری‌های تاریخی موجود می‌باشند. این همه از آن شهادت می‌دهد که ناحیه لخش دارای تاریخ بای و رنگین میباشد. یادگارهای تاریخی و موضعهای زیبا، کوههای سربلند و چشمه‌های مصفا، دشت و دمن فراخ دقت هر بیننده را به خود جلب می‌سازد. وقتی که سیاح به این یا آن کشور سفر می‌کند، سراول از موضعهای تاریخی و جایهای فرهنگی و طبیعت دلفریب آن دیدن می‌نماید. ناحیه لخش که سرزمین دلفریب و بهشت‌آساست، می‌تواند دلخواه سیاح را با آب و هوای فارم و نسیم جانبخش و رود و چشمه‌های زیبایش مفتون گرداند. ناحیه لخش دارای شرایط و امکانیت‌های وسیع طبیعی برای در می‌آمده رشد دادن ساحه سیاحی، خصوصاً توریسم اکولوژی، توریسم کوهنوردی و دیگر نمودهای ساحه توریستیکی و ساحه ورزش اینچنین داخل دارند دارا میباشد. از طرف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه لخش با جلب سهم صاحبکاران شماره مهمانخانه‌ها که در عموم دارای 162 جای خواب میباشند، اینچنین شماره معینی آشخانه‌های ملی ساختمان و بنیاد گردیده و برای خدمت رسانی و سیاحان داخلی خارجی آماده کرده شدند.
иштирокчиёни пресс-тур дар доираи сафари худ ба ноҳияи Рашт аз боғи ботаникии деҳаи Ҷафр дида намуданд. ин боғ як аз дастовардҳои нодири илмӣ дар нигоҳдории навъҳои маҳаллии дарахтони мевадиҳанда, ғалладонагиҳо, дубёгиҳо, зироати хӯроки чорвок ва гиёҳҳои шифоӣ бар шумор рафта, дар оянда он метавонад ҳамчун махзани боэътимоди захираҳои генетикии мамлакат дар корҳои селексионӣ ва амалӣ истифода гарданд. Деҳаи Ҷафр дар соҳили рости дарёи Сурхоб дар паҳлӯи шоҳроҳи Душанбе Лахш дар масофаи 18 километр аз маркази ноҳия Шаҳраки Ғарм дар қисми шарқии ноҳияи Рашт ҷойгир шудааст. Ин боғро олим, агроном, боғпарвари маъруфи ноҳияи Рашт, ходими илмии Институти боғдорӣ ва сабзаводкорӣ, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Мирзошоҳ Акобиров бунёд намудааст. Мақсади асосии таъсис додани чунин боғ он аст, ки дар он навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда аз қабили чормағз, себ, нок, олу, шафтолу, гелос ва ғайраҳо бо навбат дар масофаи муайян шинонида шуданд ва бояд бо усули қатрагӣ обёрӣ гарданд. махсусан таҷрибаи ин мутахассиси варзида дар ҷодаи аз донакҳо сабзонидани дарахтони мевадиҳанда ва дар онҳо пайванд намудани навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда хеле қобили таваҷҷӯҳ мебошад. ӯ дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани технологияи интихобу истифодаи такпайванд ва пайвандшаванда дар танаи як дарахти себ то 16 навъи себҳои дигарро пайванд намудааст. инчунин Мирзошоҳи Акобир дар як танаи дарахтони ноку зардолу даҳҳо навъҳои дигарро пайванд намудааст, ки мегӯяд, ки бо чунин усули пайвандзанӣ метавонад раванди мевабандии дарахтони себро ба танзим дароварда ҳосили дилхоҳ ба даст оварад. аз тамошои ин боғ намояндагони васоити ахбори омма ва меҳмонони хориҷӣ таъссуроти рангин бардоштанд. аз тарафи дигар дар танаи як дарахт пайванд намудани якчанд навъҳои дигари себ, нок ё зардолу метавонад ба бордоршавии гулҳои онҳо таъсири мусбат расонида ҳосили дарахтон низ дар ин сурат хеле афзоиш ёбад. боғпарвар Мирзошоҳи Акобир тавонистааст, ки аз саросари водӣ ва берун аз он дар боғи ботаникиаш беш аз 64 навъи маҳаллии себ, 36 навъи нок, 24 навъи зардолу, 15 навъи ангур, 10 навъи тут, 60 намунаҳои маҳаллии чормағз, инчунин даҳҳо навъҳои растаниҳои яксола, гиёҳҳои шифоӣ ва хӯроки чорворо нигоҳ дошта, онҳоро ҳамчун захираи боэътимоди генетикӣ то имрӯз нигоҳ карда афзоиш диҳад. инфрасохтори бахши сайёҳӣ дар водии Рашт, ки дорои захираҳои бойи сайёҳист, зарфи солҳои истиқлоли давлатӣ дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тавсия ёфтааст. далели ин бунёди даҳҳо меҳмонхонаҳо, ҳостелҳо ва дигар инфрасохтори зарурии сайёҳӣ мебошад, ки ба баланд гардидани сатҳи иҷтимоию иқтисодии сокинони ин минтақаи Кӯҳистон мушоҳидат менамояд. ин нуқта дар ҳамоиши миллии сайёҳӣ, ки дар мавзӯи сайёҳии дохилӣ омили рушди иқтисодиёти кишвар дар маркази ноҳияи Рашт бо ибтикори Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии маркази иттилоотии хизматрасониҳои сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт доид гардид махсус зикр шуд. чорабини мазкур бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гузаронида шуд, ки дар кори он намояндагони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳои Хатлон, Бадахшон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе, роҳбарони субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва расонаҳои хабарӣ иштирок намуданд. дар ин ҳамоиш масъалаҳои татбиқи самараноки сиёсати давлатии соҳаи сайёҳӣ, имкониятҳои сайёҳӣ дар водии Рашт, ҳифз ва муаррифии объектҳои табиии таърихӣ, омода намудани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, имконоти ташкили хатсайрҳо бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба рушди самараноки фаъолияти сайёҳиро матраҳ намуданд. дар интиҳои ҳамоиш ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои водии Рашт ва намояндагони воситаҳои ахбори омма, ки дар тарғиби зарфиятҳои сайёҳии Тоҷикистон саҳми босазо гузоштанд, сипосномаҳои Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим гардид. водии Рашт як аз минтақаҳои зебоманзари Тоҷикистон буда, бо обҳои зулолу мусаффо, олами нодири ҳайвоноту наботот, кӯҳсори пур аз ганҷ ва мардуми меҳмоннавозаш ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи дӯстдорони сайру сайёҳат қарор дорад. дараҳои хушманзараи Камароб, Тагоба, Қалъанак, Ҷафр,
ҳиҷборак, ясман ва ҳоид ки дар онҳо сайёҳӣ шикор, экологӣ, кӯҳнавардӣ, рафтинг, пиёдагардию аспсаворӣ беш аз пеш ривоҷу равнақ меёбад, миёни ҷаҳонгардон маҳбубияти хоса пайдо намудааст ва ташрифи сайёҳони дохилию хориҷӣ ба мавзеъҳои зебоманзар беш аз пеш меафзояд. водии рашт бо иқлим, табиат, ҳавои тозаи кӯҳсор ва чашмаҳои шаффоф барои ташкили осоишгоҳҳои табобатӣ, экотуризми сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мувофиқ аст. маводҳои иттилоотии корхонаи воҳиди давлатии маркази иттилоотии хизматрасониҳои сайёҳӣ назди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ маконҳои нотакрори минтақаро фаро гирифта миёни дӯстдорони сайру сайёҳат ба таври ройгон паҳн карда мешаванд. бояд қайд намуд ки яке аз воситаҳои асосии ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ ба ноҳия ин таблиғи имкониятҳои сайёҳӣ тавассути воситаҳои имконпазири сайёҳӣ мебошад. бо ин мақсад аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия дар ҳамкорӣ бо шабакаҳои телевизионии кишвар барномаҳо ва ролику лавҳаҳои таблиғотӣ таҳия гардида пайваста намоиш дода мешаванд. инчунин дар ноҳия сомонаи расмии сайёҳии ноҳия фаъолият дорад ки ҳамарӯза аксу наварҳои ҷолиб аз мавзеъҳои сайёҳӣ ба он ворид карда мешаванд. дар баробари ин дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ аз ҷумла фейсбук, ютуб, инстаграм равзанаи махсус яъне туризм рашт ташкил карда шудааст ки имкониятҳои сайёҳӣ ба таври васеъ муаррифӣ мегарданд. بسیار چیزها رو آموختم، دیدم و من شنیده بودم کلچه‌های میده. من که از ولایت سوختم اونقدر بسیار نمیدونستم این چیزها رو. کلچه‌های میده پخته نشه، چه مناسبتی آدمای دهات، مناسبتی چیها مهمانداریاشون، دسترخوانداری، هر یک خوراکایی که میلی است بر ما این چیز در ولایت سوخت دیگرتر است. این در این منطقه باز دیگر است. باز لهجه هایی که ما استفاده نمیبریم اینها استفاده میبریم. با اینم برای من نویگیری شد. بسیار چیزها را آموختم. چاره‌داری، اینجا لباس پوشی صف تاجیکانه دارن، همش لباسایی به ملی وابسته به همین رشت، لباسایی دراز، آستینای دراز، بعد معامله خوش، همین دوره‌های قدیم ماندگی، پیشوازگیری مهمان. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این اقدامی که حاضر از طرف خدمتچیان دولتی و ژورنالیستان و تمام کارمندان اداره و مؤسسه های جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردید، فکر میکنم بهترین اقدام کمیته رشد سیاحی می باشد برای رونق و رشد دادن سیاحی داخلی می باشد. طی 3 روزه که ما در منطقه از منطقه های سنگوار، تاجیک‌آباد، نورآباد، لخش و امروز خوشبختانه به نویه رشت تشریف آوردیم. تأثیرات من نسبت این منطقه زیبای دیارمان بسیار خوب است و آن منظرهایی که من شخصا در این منطقه دیدن کردم بسیار جالب دقت سیاحان داخلی و خارجی می باشند. таҳлилҳо бозгӯи онанд ки ҳамасола теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ маҳз барои боздид аз мавзеъҳои сайёҳии водии рашт ба ҷумҳурӣ ворид мешаванд. бо мақсади рушди сайёҳӣ дар кишвар бояд имконияту захираҳои сайёҳӣ бо истифода аз таҷрибаи кишварҳои ҳамсоя ва давлатҳое ки дар бахши сайёҳӣ муваффақ гардиданд оқилонаю самаранок истифода шаванд. дар ҳудуди водии рашт мавҷуд будани мавзеъҳои тамошобобу ҷойҳои ҷолиби таърихӣ, дарраҳои хушманзара, руду чашмаҳои кӯҳӣ имкон медиҳад ки
сайёҳӣ дар ин минтақа рушд намояд. бо шарофати соҳибистиқлолӣ ва дастгириҳои пайвастаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаҳои гуногуни ноҳияи водии Рашт рӯ ба рушд ниҳода, ин гӯшаи мамлакат ба макони ободу зебо табдил ёфтааст. бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби бештари гардишгарон дар ноҳияи Рашт, харитаи сайёҳӣ омода карда шуда, дар як аз мавзеъҳои сайёҳӣ даромадгоҳи ноҳия насб карда шудааст. ҳамзамон 6 хатсайри сайёҳӣ аз қабили Душанбе Рашт, дараҳои Ҷафр Камароб, Душанбе Рашт, дараҳои Ҷафр Ҳоид, Рашт, дараҳои Камароб Тагоба, Рашт, дараи Ҷафр, Рашт Ҳоид ва Рашт Шамар ташкил карда шуданд. водии Рашт дар бахши сайёҳӣ дар қиёс ба Бадахшону Зарафшон ҷавҳари кашфношуда мемонад, ки дорои иқтидори бои сайёҳӣ буда, дар оянда метавонад барои рушди сайёҳии экологӣ ва таърихию фарҳангӣ нақши муассир гузорад.